Pulit Umkiang patrolling post kila yo kem arwat kibrio bat uwei ula lait phet ha ka jing yo kurup ya kynja bakhya pra point khandai puhnyo kilo ha ka arpu pra trek jemang. Ki pulit kila yo kurup shwa san puhnyo point praspa arpu pra kilo kynja nakawai ka kali santro ka badan ya registration number AS06J 5971. Hakani ka kali uwei na kibasyong ya kanikali ulalat phet bat uwei pat layo kemno ki pulit hakapor kumbalai beji minsingi. Ki pulit kilaong bakane ka kali santro kawan na kathan asam bat thumu banle chakli riat. Lapin sange yaka ha ka jaka khandra kali ki pulit hadam chera Umkiang hasurok ba National Highway 06. Ha ka jingkhara ya kanika kali lalap ya ukynja baburi bat song bha ha ka kali bat habala thau bat pentikna lalap badai ukynja. Uni ubasha kem udai alleged di Barma na kasnong Subal Singh West Tripura District. Uwei pat ula syakem ha kapor hendru beje no phaisngi na ka wei ka kali Honda ka badan ya number AS0180 6157 ka bawan na kathan Assam. Habakhendra ya kakali lalap ya ukynja balaburi bha hapo kakali bakhya laipuwei point chispa saupu kilo. Uni ubasha kem ude upabitra di Barma Kumari Bill West Tripura.